Mama wakwaba wo frame me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Ebusuafo ohene Boamah oye adwuma e wo Power FM oye NDC ni na ende wama na sehwefo omobuafu omo akekomo adwen e de akere ono ohene Boamah no eno man payenda John Dramani Mahama ena NDC amayoku no na ebusuafo denti ene kofa asensem wo nyina e bai ohene Boamah ne politics de minim ha wo si eye politics no we NDC ni NDC just we NDC ni NDC na saa na just dirty politics nkwa na obeye ohene Boamah e kire se eye vice president Dr. Boamah e de aban ka ena eye campaign ena afen so a government no ena eto diesel e de ema no ena ode ne campaign inti sehwefo ento aba emfa entia NPP amayoku 2024 nane na sehwefo e kire se ohene Boamah na akasa se biu o kasa te se obi a odiniti abo mana sehwefo atwaba de ama NDC amayoku no for 27 good years omo akwan nyina enye his excellency na nadodan kwakufa no wabaye omo kwan de ama omo free education aba ende omo nima kenkan enti no sa propaganda na mo ayaya no etwem yenti ensem ohene Boamah de eto dwane mbeti ensem Ghana food so ana se sehwefo no de ama ohene Boamah as reply mibisa saba omia kwano a wonam no Ghana ne yato petro ama ne de toto ayampia no ana se eyo no ane bottom sika. Because if Boamah no say, when you adwene wode beboa doctor wode beboa na nado dan kwakufuado man na nado e dia toto economy no me economy na ye the next 1 year there nim no dia e dia Dr. Boamah won resign because ye to me nkoso and top petrol man nya ne campaign anadia me kan meboa Ghana fo obi anyima no e because sayfo dia me kan meboa na ejura bo me kan me laka ho me wonyo Boamah nkabu wadwun ye na trebo naten Ghana ye to petro mo fanateo iti Boamah wosran petro ne bo yusun ye dio ye yato iti Boamah ya to petro ye wo yusuo ye kabotinun air condition fo nyanya ye tua ho kreo ye to car time mo yusuo nche biala Boamah ye bodi hotel border nka biala bokon ye sponsor ye bisachenyo ewe ele new strategy by a fagana yamawa you can turn things around with it ye wa doctor idi an yesro afu akobahan faso economic strategy mbele ye take over near you vice president for free near which you are the leader of the NPP but not the vice president of Ghana. Because we cannot continue to pay for your fees. Wabra bango hye anabomahai mahabone ho. No. Assembly etiatia. Ya say yen to me nkoso entua petrol, entua hotel, entua other bills. Wabra wonim say you cannot manage the economy. Wabra unya president because Dr. Boamah come yati ase say. So many presidents want to turn the economy around. So many presidents want to turn the economy around. Many anom Boamah, John Dr. Boamah is the future. And I make say, Montu aba mano because oba ukurum kwayenye. Oba ya and komatra so 7 years and koma ye. Ekwani bi wo ha na se contract ansa na wo so omoye omanye ene ekobisa no a wo say wo respect Ghana card 10,000 interchanges wo respect Ghana card ekwanya obefa so minu yaba ma Ghana card ene ohene Boamah o politics ye nya fekra o politics ye tan yankasa Western region one kasa woti hoi kanyame so no kware aban bempa na abeyi akwan e de ama Western region fo ese his excellency na nado danko akufuado
So when him asankregwa eko enchi. Sa kwan se na nim se enye. Aban be na wayi. NDC fo abetena so eko aba. Western region mo kwan nyina enye. Onko na wote Sefwi. Sefwi fo mo. Ba kwan kwati aseche. Be pi na bie ma okoye komabe. Etibe ejudwo. Ekan kwasi asem. Edwe ma ekokan bia otepa. Izo catch NDC for so mo ba mo nye Sefwi fo kwan ma mo ene na hia. Ukọ awori dade so aban ekwan ya atwa ahia o Western region na enye osoro out radio so na wakasa as if say NDC for ba power da enso make Western region for de bia make can movies abebu na Western region for what to about NDC for power region say what Ghana ha no we vote region to abade ma NDC pa e Western region e krobu wo homo from all of the sudden now be I say on kasentia obi no de hu yan sa de na atani atwabutu ana fredi atron ko na wugu party no so hu fin because when the car catch them say we will show party ni down when the car can say we will show party no but obwa when the car come obi at say we will show party because of say yamfa the ohwe no sanka the open yamfa ma wako Dr. Mahmoud Boamah ne presidency ho ekope contract won sanka tito de wuno party na diska be shame as a business ana wa gain the party ni position na ana Samira Boamah aka wonyansasem say wotuwe say party ni position wa ma odin but make case su plain say party ni position wo enhaw o ma enhaw o yere omo amen o ye right so na Samira ko say go odin because Jimmy ni ba na oti UK no etinya bo Samira Boamah din say o 22 ni ba na e fa na Jubilee House tika o mention odi a ko ye 100% right azay me ho ye pa na so aye ana ya show di no kin ko na NPP party no na nsim hunu ko na wudi na wunya tiafo nsim hunu ko na wonam na wonam kwasiafo no na wonam na mudie o kan ye to nya benefit bi free party no ntu ken kwase obekim ya kire wo ye mma kwa ma wu obi ewuhye ni mu ase ogu papa hu fi from day one a o ti se Boamah be yi ni hwani mi se opeso be presidency no ana wagu ni hu fi sa attack na so wo muwa o so obi eka mi muwa no obi eka mi muwa o so wo muwa ana wie na ma Jimmy ni ba no so transfer from us or no so ana had call or you find saying you can say Samira so ufi Samira so na had call all the leadership of NPP nkwa ye den obi reply wa wo si twan so bi be reply wa wo si tintre twan they say we are ken kebi you may reply who are you nwanwa who are you pa phone esi esi odi nsemfo mpa ni pa na o ne o be manim na no tia te say de kam yo akopem ken kwasa asem nko a chempanifo obi a wo party no bia wadi natem wadi obi atem adi nodness natem na me say mo nodness no de ho mo so no wa break for the pick up abre ya 90 na yesi ya na aka nyansasem na fe na ana ko duru ya na enum de o ka sa pechew sa sansem hu na aka yen o so pechew senka ya na ma order o ka kire o say baby e titira aboa no e ho ani da no ti baby a ukotena ye no social media ni e fa say radio station ukotena kan no san ko tell the same radio station the same TV station na san return na sem na pechew ukoduru na numa o pe sympathy ntino na ase wan kan yi o pechew wan kan yi na wo kan na wada ana na settle na de aye fa say adwenwo wo de adwenwo afra petition awe na wo de adwenwo afra petition awe aden sabi yen enum siremfo no bi no ana ma sabi mo enu bi na ma mo na du obi ye mpase be kukura ma Dr. Mahmoud Boamah because mu yi nya atwomfo sai siremfo no bi no yi nya atwom ni pakan kwasa asem say safu mafo meki statement kitu abi hwede mo ye Captain Smart mi ken kwasa asem siremfo na mo toro mo hwe no
Eric Minya officer on Kwan and that is assembly obeka bia no ko bia nkasa ne dia nse nko ka na o kakọ na na titi afọ nso na chi na nko no ko e ka na o ka wo ye hwan e be reply ne nye nuanom nodness some say from who say full soldiers e be kom kan di Japan mo adwen ye adwuma mabo bodam wo ye sa afọ ni bia wo adwen mabo bodam